Kapayapan tamo po, o mapagpalang kay kaming igpa. Maestro, ngini pong abakayti. Ikami po nga anak yu, minsan pa mitipon-tipon kami king banal akarinan. Ginong Diyos, tulutan mo po ngini nga abakayti, ing panimunan mo kami. Bindesyonan me po ing balang metong kay kami. Ginoo ngini gagawan miya, ing kikeng balang banal tungkulan kay ka. Diyos ko, king minsan pa, mikitikat kami pong anak yu. Mag-aral kami, karing kay kang banal kaburian. Tulutan mo, ngini pong abakayti, ing laway nyo kay pong karapat dapat king kay kong banal ay harapan. Ginoo, manyawad keng patawad. Nung abad siyawan nyo man po kay kami igpaing may kagawa kaming pamagkulang karing balang tinggap ming tungkulan. Nung abad siyawan mo man ginuing may karapat keng salang karing kay kong banal kautusan. Manyawad kay pong patawad igpa. Heyo kay po pagsawan gino. Uling makapanalig keng lubusan kay ka. At yupuking manan yung gamat makasalaling biyemyam pong sikanan. Halake pong karapatan tumutol karing banal yung kaburian. Dapot king kay kami pong pangayat yung haiti ngayning tiro ming dalan a dapat ming tuntunan. Pepas lagya po ing kay kong masalang salaba karing balang kay kaming matang puso. Ginong Diyos, tulutan yung king kay kami pong pangayat yung haiti bang magobra kami karing kay keng banal tungkulan. Eyo kay sana po kakawangan dili-dili. Ginoo panimunan nyo kami. Di na nyo kayang kapibabatan, may gitking sabla. Di na nyo kaya pong ating matibe kasalpantayanan kaya kagino. Bangking saglitampong balang pinandit ating kapong lubusang pagiligan karing balang si kakatao kaya kami. Ginong Diyos nganing oras sa iti. Adwan mirgu karing bukas at bukas da paring balang kaya kaming bukas pasiknangan mo kami king biyay espirituang ganaring literal ming biyang arete. Ginong Diyos, adwan mirgu, makanyan mo kay sana bong bukluran king mapaling lugod. Lugod pami kakapatad king kasalpantayanan. Banting upayang ginong Diyos. Lunto ko pong letra, abasan da dingkikeng kapatad. Magumpisa na kay kami Ginoo. Asulod mines, sana po, inggayak ng Kristo bang kanito, maging karapat dapat kaming tukiking banal ng kagulutan. Maestro ngayon pong pinanditayti. Nupuan ti karaguling kay kaming tulang pong kapasalamatan kay kapablasang karingaldo pong napon. Ang ganang ngayon kinabukas siningat mo kay pong pepasibayo. Para man nyo kay pong biyem pong sikanan. Malaya kaming ginalo karing balang kay kaming takbang. Ngayon pinanditayti Diyos ko. Pawagasan nyo laring kay keng balang puso ampon kaisipan. Bala sana pong paksang kay kaming pag-aralan. Diyos ko, munyelang matibe, pundasyon ng pong panyulong king kay kaming pamiyabi-yabi at king ikasulong na ning kay kaming kasalpantayanan. Tulutan yung karingaldo bukas Ginoo. Itasanang banal yung kaburian niya yung marpalyarian pong marapat karing balang kay kaming panggalo ulway po yung kay keng sariling kaburian. Ngayon pinandit, o rin puring wakas daring kay keng panalangin. O ini po, yung gamit a pinili mo karing dakal. Banting upayang gampanala lang pong gawan ding banal ng tungkulan ngayon nga bakayti. Hay bating na sanang lubusan ning kayang sarili, king house na ning kayang tungkulan. Diyos ko dinan may pong kapibabatan. Itubod may mapamatulang Espiritu Santo ang pengako mo kay kami Ginoo ngayon pinanditayti. Diyos ko, tayra na kay sana po king hanggang katutuan. Yaman niyabi king sarili na nunitang hanggang dandaman at buri mong ipasabya po yung mubulalag. Ngayon nga bakayti, bang tingupayang maging guyabnan mila at maging ikasulong na ning balang metong kay kami. Dakal salamat, Diyos ko kay sana malyaring mibili king ablang, ngayon nga bakayti. Uling sinabi mo, ginumanyawad kami, mirinan kami, kato kami, bibuklatanan kami. Ibuklat ming pasbul ning kay ren banwa. Tanggapan mo sana pong mabiyayahin ding balang kay kaming sarili nga nga bakayti. Iti po yung samo tawad mi kay ka.
kambet saop daring kaya kang mapamatulang Espiritu Santo, ing sablay papamilatan mi po king bugtong mga anak Yeso Kristo, yan asap. Maya pa abak po, iras na naman po yung kaya katamong pambensyon. At bayo tamo po, munta ka rin kaya katamong paksa, ang pong danda naman tala po rin, mamuntukan ne po. Makarea dilata rin mayintang waling makayuniformila ne. Sayang naman po nung taladinan pagkakataon. Kanina yung tala po.
Dakal po salamat kareng uh, SBSSM Choir na po ning sa Bato Kumpiyan ng BF. At pasibaya po, maya payabak. Miras din naman po yung kakatamong konbensyon, ne po. At kalupa na ning mga labas, ne po. Ala pong pending pisasabihan, ne po. Marahil siguro po kareng kikatamong mamuntukan dinantala po tang bagya. Banting upayang mag-report lang pong nung nanong po yung malyaring ipalubda pong munikala king kikatamo pong convention, ne po. Magsadyala po rin kikatamo pong presidente kareng bawat local center. At bayo po ito bilang presidente yu po king PPC nung no ka rin reta pong mapipisabi king region, makanyan ko pong relalay kaya kayo, ne po. Pabalo ko lang po kaya kayo nung nanularetang pipikayari ang pong mapipisabi king region, ne po. Metong po kareng may pikayari, ne po, king regional board, ne po, reng manungkulan king regional. Metong nga pong may pikayaring tungkol ketang group personal accident insurance, ne po. Kasi po may misipla nung kananong potang ating kepalyarian karing kikatamang miyembro, ne po, bang adinantala pong SAUP. So actually po pa-compulsory ni nung para kayo nung bisa kayo bawat local center, ne po. Budi sabihan group po tamo itangan po king Region 7A, ne po. At may pikayari po retang bisa, ne po. Malyaring magabil king kikatamong group insurance accident, ne po. Accident insurance, ne po. Makaniniya po yung lalamanan ng kikatamo pong personal accident insurance. Actually, kaya po makaing pekabasa ko niya mo yung mayaring meeting me. Ikit-kit ang accident. Bala ko mo itang accident iya pala, bala ko. Alaya po sakit pala ini. Ne? So, pero mas tingyarin po, basan kaya po kaya kayo, ne po, oren po ring benepisyo kaya pong group personal accident, ne po, insurance. Premium na po ini 60 pesos, ne po. Mamayad ka pong 60 pesos, yearly mo po ini, renewable ya po every year, ne po. So pabanwaya po ini, nung halimbawa, may gumpisa ka September, so mag-lapse yan kayang September, ne po. So, orin po ring benefits tanggapan na po ning kaya pong accident insurance, personal accident insurance, ne po. Kaya pong accidental death, ne po, accidental death, ne po, 50 pesos, ay 50,000 niya po yung tanggapan na, ne po. Nung halimbawa, may ka, kayang aksidente, tanggap kang 50,000, ne po. Kaya namang permanent disablement, ito pong may disable ka po, may halimbawa, may pili ka, ne po. Makanyan mo naman, yung tanggapan mo 50,000, ne po. O halimbawa, nung pong, kaya pong medical reimbursement, nung halimbawa, may aksidente kaming nananungan milyari kaya kami nga doktor ka, ne po. Ating kang may reimburse 5,000, ne po. At kaya namang, tinyarin pa palang tanggapan kitang natural death, ne po. Tanggap niya 5,000 niya mo kitang natural death, ne po. Kaya nung halimbawa, karamihan retang masakit, ne po. Kaya metene. So atin niya pong tanggapan 5,000. Ang po kayong murder and assault, ne po. Halimbawa, petera ka, ne po. Penyaksakda ka, ne po. Tanggap yang 30,000, ne po. O rin po rin kondisyon. Number 1, all members
all members maximum age of 65 years old are entitled to enroll under group personal accident insurance. So hanggang po palang 65 years old, ne po, patang 67, 66 na ka, naka po makayabi kening group insurance sa ini, ne po. Ay ni pa, two, death or disablement and medical reimbursement is covered if it is caused by the typhoon or flood. So ating ka naman palang nung aksidente kaya tayo po ng pomong albug ne po. Atin niya rin tanggapan ne po. And lastly, also cover accidental death due to motorcycle, tricycle riding and driving. So makayabi yan naman po palang aksidente kareng saken ne po. Nung halimbawa, makamotor ka ne po, maka-tricycle ka o maka-jeep ka. Ne po, kaya ketang personal accident insurance ne po. So ini po kaya kayong mamuntukan ne po nung bisa kayo po ne po pwede tanang magabil kening group personal accident insurance sa ini itamuhan po keniking sasakupan na po ning region 7 ne po. At ang alawang PPC ne po gagawan din ne po in Karela ne po. Ini po niya ang kasimple, halimbawa itamo po kayo ng PPC 5, gawa tamo mong master list. Patakay, kaya ba na po reta lagi utamo karatang master list at ilagay tayo ka rin kaya katamong beneficiary ne po. Makanya mo po kasimple, nung halimbawa ikatamo po kayo ng PPC 5, retang gambisa ne po, pasulat lang po lagyo kaya katamong secretary ne po, kay ba't itapong kayang beneficiary ne po at mamayad diyang 60 pesos. Ini po yearly ya. Inyapin po ikayong kapatid mi kareng alawang sentro ne po. Imbisa ko po kanita king malagwang panahon magdesisyon kay po. Kay ba na po ning kay katamong convention kareng kay kayong meeting kareng kay kayong local pasabihan niya po nung bisata mo po kening may pikayari kening region ne po. At kadua po ne po may katintamo naman pong creation karetang kasulukuyan po ere pabalong sanong yaus da Karela. May create mo pong evangelista o oradores o misioneros ne po. Kaya pong kakatamo pong region, bawat PPC, may create kaming metong balang metong ating pong leader, ne po, bawat PPC. So, yung kakatamo pong kapatid Aweng, iya po yung may talagang leader tamo kening PPC 5 para iya po yung mamahala kareng oradores, ne po. O yakbalong sabihan nung sanong buridang yaos Karela, misioneros or evangelista, ne po. Pisabihan dia po ilang deng may talagang kapatid karene nung naning buridang yaus Karela ne po. Ingo brother reni ila pureng may talagang manalakaran karetang may nang sentro ne po. Ila pureng nung ausan tamo po kareng alawang sekta iyabong destinado ara ne po. Yang gang ene po pasulungan ning meto nga may nang sentro ne po karinya pa mo po ne po bawat Domingo. Iya po yung malyaring manalakaran ka rin ne po. Anyapin yung kakatama pong kapatadoweng kanyan iya po yung lumawe ka rin kakatama pong kayabi kiniging PPC 5 nung ninureta pong pwede kaya retang maging oradores ne po o misioneros or evangelista ne po. Kaya balo nung naning api kayari da kanya nung nano po yung yaus da Karela ne po. Kaya napon po may ka-meeting la may tiyempo may kapagatian ko po ka rin yung Karelang meeting. So mag-start no po kanyan yung kaya katamong kapataduweng ne po karing kaya katamo pong sakop kaya ng PPC 5 nunuretang malyaring kayan tabe na po
bilang misyoneros ne po. At ngayon po, ila po reng mapilan na balita ko po kaya kayo, ne po, reng may pikayari king kikatamo pong regional meeting. At ngayon po, din ang talang pagkakataon ngayon, rin kikatamong mamuntukan, ne po. Banting upayang mamiyala pong o mamalitala po, mag-report lang yung karelang sentro, nung nano po yung karelang status, ne po. At nung atila pong malyaring ipalad munikala, bang malyaring talakayan tayo po kaya katamong convention. Siguro po, hindi nang kung mumuna, ne po, yung kaya katamo siguro mamuntukan kini, ne po, uling yung Maragula sakop, iya po yung Maragula sentro. Iya po yung tatang-tamong sentro, ne po. Iya po yung paninayin tamo, yung kaya katamo mamuntukan kini, King Sibol, bang mamiyanan po kaya katamo. Paninayin tayo po. Muna po maya pa habak kaya kayo po nga sa Blang Kapatad pasibayo kay katamo pong pangayat yung ini kaya convention tamo po itamo nga po always ready tamo na po break sabihan na makahanda tamo po kaya convention pong iti nung nanula po ret ang kakatamong suwestyon ang pong dapat gawan. Ila po ring ay balita tamo. Kaya kakatamo pong sasakupan kaya tiking Sibol. Yung kakatamo pong status ngeni. Okay po, ring member tamo ang pong kapatad. Mag-comply naman po ka rin karelang obligation bilang metong miyembro. At kaya kakatamo naman pong pamitipon, karembalang Dominus tamo, 100% naman po kaya kakatamong akakit, makipag-cooperate naman po rin kaya katamong members. Balam convention mo naman is itong simbata mo keti. So, ya po yung meto nga maragula abalitami kaya kayo, kareng kaya katamong kapatad. Aaliwa, kaya katamong kayabe kay PPC. So, iya po yung adwana po ng kaya katamong pangkasalukuyan pamunuan. Kayabe da rin kaya katamong opisyalis kaya tiging Sibol. Ita po metong determinasyon kaya katamong kasalpantayanan nung makanatala pong gawan datang duties and responsibility tamo po. Bilang metong talasal pantaya, tintamo pong kaukulang obligasyon na dapat gawan na dapat kalingwan ng metong miyembro. So, okay tamo po ka rin, everybody sa response naman po rin kaya katamong kapatad. So, palapit yung kaya katamong pong banwa, ne po, pila namong aldokan yan, Berna, so, den tao, bala mo, impas ko yan ang darandaman tamo, ne po, maging king kaya katamong personal, kaya katamong pangangatawan, medyo mag-ready tamo mo rin, ne po. Uli pong Pasko na yata mo, so preparation yan po yan. Kalupa na rin po, kaya katamong kasalpantayanan, gusto pong daratang Pasko, dakal tamo activities, at tamong maging activities, reta naman po, okay naman, every year, gagawan tala. So, iya po yung kaya katamong gagawangin iking pangkasalukuyan, ang pong nung dita ka proyekto, kaya katamong kasalpantayanan, malyaring gagawa na po ding obligasyon da rin kaya katamong kapatad, may pong target tamang pamurin, kaya katamong lokal IT, uli po nga tamo na yung mumuran, may kakatintamo pong dita kabaa kaya katamong sural. So, yung kaya katamong busy po, migaksyon niya naman, napon may gobrala kini, kaya benalapura, kaya katang kayanakan. At gagawan tangan pong paralan yan, tunggal ditak. So, kita pong other side, may agawa tamo pong drainage tamo, at kaya benalapura, at ang kaya katamong flower box.
So itanamo pong keni kaniniya pong pag-aralan tamo. So reng miki committee po kanita, ila po reng magsiyasat nung nanong masanting tamo pong gawan. Uli pong ingke katamo pong danum keti at aniya palwal kaya tanggulo ng ma at ina pong balay ka rin ngeni. Pota lumbog itang bayo ng gawang balay ko yung Joey. Na po. Ngeni po ingke katamong peka target po ita pong yung danum na po kaya katamong mika drainage tamo po. So ita pong other side tamo yung danum na po luluwal na kaya katamong drainage kita. So ininamo po hatimbakan tayo baya pong mitas bagya. So, birig sabihan, ito pong ginawa tam, kinilos tam, at niya pong kaukulang gastos na po. So, yan po, kaya bene po yan, kayang pamisasan metong tamo. Uli da po rin, kaya tamong pamisasan metong, agagawa tamo po yung antikan yan. Kaya katamong kasalpantayan. Ditak-ditak po, kaya katamong building sa ating ditak repair. Lawan talangan po rin. Tala po agaran na agawa pero makanyan man po pagka diri lang tala pong panahon. Ne po. Tunggal ditaan tala po. Bangka nito etamong mabibigla. Uli pong nung biglang tangan yung kaya katamong beringgawan, kaya katamong sural, atin mo rin pong gastos. Nung minsan pagtakantam po niya mo po kalating kaya kang pegawa pero pota pong kwentasan me, at ina rin po palang alaga. Ne po. Anya, sana po kaya katamong pangayat singeni, kaluguran na kapatad king kasal pantayanan. Yamo po yung kanaong IB, antimong pasalamat ko karing kaya katamong kapatad. Alala pong patugot, sasaw, kaya katamong kasal pantayanan. Akakita naman po. Rin kaya kayong sasaw, aking kaya katamong kasal pantayanan, atsula po kaya kayong harapan. Mila po gastusan pan sarili mi reni, nung gastusan tala po reni, kingkilub na po ning kaya katamong kasal pantayanan. Ita po malimit mi po sasabihan kaya kayo, no, metong man kaya katamong, ne po, kareng magobra, kaya kasal pantayanan, kaya kaya po magsweldo, kaya pong opisyalis. Voluntaryo nga yan po. Uling balo mi po, yung kaya katamong kautos, yung kaya katamong ginong Diyos, ne po. Iya po yung kaya katamong alang patugot sa sabihan. Na kailangan itamo, dyan da katamong timong honorarium o sahod, ali po. So, yung kaya katamo pong lalawin, yung kautos tamo nga pong Ginoo. Anya, sana po karang kapatad, makapasakop, kaya katamong kasalpantayanan, dagdagan tamo po yung kaya katamong pamangunawa ang po pang kabyasnan. Tanggapan tamo po kaya katamong sarili na isto po ng ating progreso, kalakip na po itang dita ka pamisaw-saw. Po. Po mika tingunlad nung ing metong organisasyon nung alaya pong pamisaw-sawpan. Yung kaya katamo pong pamisaw-sawpan na yan, yapin po yung akakitamo. Po, akakitsu, karang kaya katamong gamit, akakitsu po nung nanoy atsuna, king kaya katamong kasalmantayanan ngeni. Po, anya sana po, karing kapatad, metong aduan po yung maging masipaglat masigasig, lalo na po karang karelang tungkulan. Then kaya katamong opisyalis, po, maging dedikasyon dahin karelang tungkulan na tinggap tayo po ini. Tinggap tayo po yung obligasyon, balo tamong bayo patanggapan tayo ni, balo tamo pong yata magsweldo keni, pero tengwanan tamo po. Yung responsibilidad makapatang, karing kaya katamong balikat, sana po kimpilan panaw nila po masayang datang tiwala da, rening kaya katamong kapatad kaya katamo. At kempong kaya katamong pamanyamba, okay ngan po, okay pa po yung kaya katamong pamanyamba, okay po yung kaya katamong simba, agagawa tayang maranon, agagawa tayang atyukem ta proper, ne po. Mas welo na man po, ikeng opisyalis na po ning Sibol, lalo na po ka rin kaya katamong miyembro, makipag-cooperate la. So, yan mo po yung kanakong balita, kaya katamong kaya katamong sakop, kaya tiging Sibol tagumpianing biye. Kata makanyan mo naman po, advan ko ka rin kaya katamong kapatad,
Kaya pong Domingo, advance tane po, etane paninayan ng second Sunday, iya po yung session tamo ita lokal. At tamo pong dita ka pamitipon, kaya rin na po ning kaya katamong pamanyamba, nung malyari po at chula rin guardian, at chula rin kaya katamong masanting po nung present la naman din kaya katamong mediums, ang po rin kaya katamo pong manibala kaya katamong sentro. Na po, uli po nga kakita mo kaya panahon tamo ngayon kailangan na po magsikap tamo po. Na po, kaya katamong kapaligiran. Ya po yung adwan ko ini, kaya pong tutuking Domingo, na kaya katamong opisyalis lokal, from officers, kareng opisyalis po pong gabinetis. Sana po makipag-meeting tamo. Bata mo pong pisabihan nung nanupay masanting tamo pong gawan kaya katamong kasalpantayan. Ito po yung kana nga sabi kaya kayo maya pa habak. Salamat. Salamat po kay mamuntukan na ng Sibol. Kaya katamo pong mamuntukan kay king pamanadsad. Yan po yung paninay tamo. Maya payabak po. Pari nang kaya 10 oras ining kanakong choir, na po, morning, ulindang kami, giting niya po yung oras. Uling pong magraklamo lang ka na ako, sabi daw. Makanyan mamunto ka na, patse pupunta kami, magsadya kayo po, patang kaya kayo merinan oras. Pota po tamad lang. Na po. Nyapin, yung kamatutuwanan kami pong king pamanadsan. Halos kalupan nga sabi ni Mamuntukan Keti. Milalabas na kayo man kayang pamitipon may attendance mi. Na kayo man magbabaking 20. So, nung kayo po may kontinalan, ni kami may kaming 20. Nung kayo po may kakoleksyon kayong 1,000, kami may koleksyon kaming 50. Itong karampok kayo mo, makanyan mo. Na po. Pero sabi na ng Ebanghelyo, yung tapat kindit, tapat yan naman kindakan. Nya, nanakupin kaswelo pin po, iba't niya nga kung may mamuntukan. Kaya taking pamanad dyan. May katipon kayo po kayong karidak-ditak. May kapondo kayong ditak. At palakpakan tala po rin kapatid damong magsikap kaya tungkulan tamo kingkin. Ikit-ikit ko po yung mamuntukan pala, nung minsan isto pong magpabaya ko, may bugya palang minsan rin sentro. Kaya po, kasi nung minsan uli makalelero kuyatang kaya kami, isto lumal ko, wakit kayo sentro hindi na, marinay ko naman pong utos din kapatid na maglinis. Pota sabihan na ka ako, mamuntukan ka, o tayo mo linisan. So, kung napupanin to ng karela ito, itang agyo kong kagawan mi kay niya asawa. Niya po, nyapin, kung nasasabihan karela, ay, so pa nyo kayo maglinis kayo sentro. Di kami namo po. Niya ikitigik ko, mabaya pa rin mamuntukan ako. Bala sana, nung makwalta ako, alang kasakit-sakit, o saan niya ay Pedro, di nun mendinalan, maglinis ni. Niya po, o nung pakakalulu ka, kaya po pwede. Po, kung naman puwasi siya ng sarili ko, huling may bisa ako, tinggap ko yung tungkulan na ini, inyapin, pibabatan ko. Yan pamibabata ko naman, huling makitutuanan ko, yung gino naman po, makitutuanan naman po ka na ako. Yeah. Naku kung karagula ka pasalamatan, yung gino. Yung kamatutuanan na kapatid ko, kaya bulan na ini, mag-umpisang first week of Sunday, second week of Sunday, na kayo pong kaswelo, uling makapulong kami at hinggang medium. Kaya pong third week of Sunday, may bigla ako. Isip mi po kanita, talagang wala nang malyari, kaya makapagpulong. Bakit? Okay rak lang po kasi rin, kaya abay manungkulang ka rin. Gusto nga lang medium. Medyo
po kumpleto yung pamanyang ba. Ba, biglang-bigla, at niya pong peparalay nga pong gino. Mika medium kami. Nya, palakpakan tala po rin kaya katamong gamit. Di natangya po yung medium na nimbundok na nimbye. Ngayon pa naman, yung dikilya, sinabi na ng Banal na Espiritu, uli nga ng baka yung mangulilay niya, di natangko, uli nga tinyang buriin Diyos. Kaya kayo, o isip mi po talaga, talagang mangulila kami. O nang itapin, ulingin Diyos, ikinasiguro, yan dita kami mo, tapat kami mo, kiyapin po may ulila. Nya may gawaya pong angkup, ang gana po kitang A4, 4 weeks na po ng bulan na ini, may gawa pong kapayapan yung kaya kayong pamitipon. Salamat pong dakal, ila po rin malyari kong i-report. At ikit ko po kayong kakatamong kasalpantiyanan na ini, ikit kong maragula panyulong, kakatamong atiyo king PPC 5, dem pong kakatamong choir. Bakit po nga yung kutang? Uling pong deng kwerta mo, mitan nyagla. Mo itang mitan nyagla, may mag-champion la. At palakpakan tala po rin. Dakal pong dakala salamat. Ang ganya mo po, Kenny, dakal pong salamat. Salamat po kay mamuntukan ning pamanatsad na po. At total po ling lung choir na ning bawala sentro, miyabi-abi na titana pong PPC choir na po. Kanya siguro inassemble day yung PPC choir, uling regalo ano misa nila medidina oras na po. Siguro po kaya tutuking komisyon tamo, gawan tayong maranon bata medina lang pagkakataon din choir na po. Ngayon po ulin, kailangan lang pong mag-report din kaya katamang mamuntukan, baka tintamo pong balo, baka tintang apisabi. Kaya kailangan lang pong dinantal pang pagkakataon din mamuntukan ka resentro na po. So yung kaya katamo pong mamuntukan kiniking tatakya po yung paninayin tamo. Bahay po yung sabla, muna yabot ko po yung maya pa oras kaya katamong Ginong Diyos. Antimo rin po kaya kayong kapatid mo yung pong pengari na miras na naman po yung metong convention. Bang pisabyan la ret ang dapat pisabyan na ikasulong na ng kaya katamong kasalpantayanan niya po. Pero alang makakaing topic niya po. Pero kaya nga manwanan, yung kaya katamo pong tatalan, masanting niya po itang belita na kaya katamo. Nung may aksidente ka, ating kantanggapan niya po. Pero kayang panahon niya ni tamo po uling tutwa na po yung bili. Masanting niya po itang bagay nga ito. Uling king panahon ngayon talagang etanabalo yung aldotang bukas na nga pong ginupuyang makibalo. Pengari ko po ang pong kapatid. Tungkol naman po kaya kami ka rin. Ala naman pong maging problema. Ayos mo yung pamanyambo. King ka na akong nyuri. Bala mo sinulong kami, nepo, sinulong yung kasalpantayanan na nga pong ginupo, alang patugot, na padalano po rin katuruan lang pong kapag-aralan, kapamilatan da po rin piling kasangkapan, kapamilatan na po tayo ng Apostol Santiago, ang gana po itang yung Banal na Espiritu ka rin na Indong Santa Lucia, na alang patugot, dingaral lang po ang katuruan na padalado, darandaman tala po. Nya yung tao, masis niya talaga buntok nung eno idapok yung kayang puso ang pong pamisip. Ne po, simentala po retang amano, bangka nito makanyan niyang sumulong yung balang metong kay katamo. King panahon ni kailangan manyuri ka.
nya uling dakal tamo po dakal tamo po kakampine po. Dakal no po ring mag-espiritista, elaman espiritista. Nya kailangan suryantala po ring amano nung medibat laki nga pong gino. Nya pengari ko po ang pong kapatid. Kaya po kaya kami ka rin na kasalukuyan, den pong anak ang mga intang ka rin. Atin mo naman pong tuturo, kaya pong kapatid mi ka rin na mamalakayan tao. Ang pong nangkay po, den kayo na kan mag-Bible study la. Den pong ngayon magkamali, Sabadong gapanapon. Gagawan da po yung karelang katungkulan, uling yung panahon ngayon ni sabi natin ng Banal na Espiritu, etana ka nung makayatras, nung malyari mo, sumulong tapa, kinkaya katang kasalpantayanan. Uling yung panahon ngayon ni talagang masakit na. Nya, nuka rin tapa pumunto. Nya, kiyantana po magkabili, kinkaya katamong kayaos, kinkasalpantayanan. Uling ikita na po yung masala. Nya, sana itamuan, doon ko na sa amin sa tangan po ka rin kaya katang banal katungkulan, kapamilatanda po ring Banal na Espiritu Santo. Na pasalamat ko pong maragul. Na siguro, aking datang pang panahon, nung kaya kami ka rin, uling medyo malati ang bagya po, at talagang ating simba, sapak lang ang puret ang bangkong reta. Anya, pengari ko po ang kapatid, na mangarap kami na yung kaya kaming plataforma nung ating pera, ay kaya kami pong babungan ni Payatras Mila po, kalupa na po yung kaya katamong sentro nga ini, uling baya pong Dagol Bagya. Anya, aking panahon ngayon talagang ding tao, dakal no retang magnasakit ang karampatan. Anya, itamo pong espiritista, maswelo tamo po. Uling ating tuturo kaya katamang pong tatayid. Nya, pasalamat pong maragul king Ginong Diyos na nakatamo po paboren. Deni mo po ilang report ko kaya kayo. Ayos mo po yung kayong pamanyan ba? Sinulong niya po yung kasalpantayanan. Dakal pong dakal at salamat. Salamat po keng mamuntukan na ning tatak, ne po. Miras po yung oras, ne po. Siguro kay ba't na po ning medyo medad. Dandaman tayo naman ning dalan po yung bundok, ne po. Ngayon po, umetamo keng medyo medad.
patoto simula ninuman kapamilataning yan banal akalam mumunang mumuna iabot ko kekongan ing maya paworas lang kayang ganana pamagkalom ning Diyos karing manwala na kasal pantayanan pangaren metong la ing ninumang balen yan managumpeya kapamilatan ding aralayatiyo ilang magpatoto king pamanwalayo inge mayayakit itiyo kakitiyo kapamilataning dakala misteryo ing metong at metong potang biasa nayak ing balang penandit ing pakikwanana ing sarili niti potang lunto biasa ing balang penandit tingagagawana ing lagyong panyulong king tawoyan at yung simula ng gawan pakamalaniwong ing maya padapat pamagkusatiyo magluid kapelan man ing kapanwalan yo dakar mang manwala nong yan alayo ing pangabukloding balang sareleyo king sukat yung gawan amin na mayapyo ang gaman kapilan panyolong alayo pasalamat ng Diyos at alat tayo diyong manibat yabanwa eman akakitiyo niye asasalat dengaduang gamatiyo
nanulang patutong o ba't at di kayo ingantas naning biye ginuwari ko na simulang ba't mula ko na'y pinili na pamyabe-yabeyo king dakalahobra marayot malapit ting makikilala kelwat ning panahon apangabait yung hanggang ening oras ipawulil ako lang pamangalambot adaramdaman niyo pagkalob na ning Diyos inanggang bareyo balen ko'y agkas ko eyo kakalingwan matning daralan ko ke kayo ninuman karing balang saglit lana kong paintunan kintorong pambanwa matne kong sasabihan niya sana'y samo ko yan daramdaman nyo iko na'y gaganap nung alwagi kayo igit at lalo na manungkulan at iyo lawen nyo yung sabla pangyan narapatiyo nano ating kulang atin pang kailangan yan ating pang dapat suglungan tanggawan kapamilataning yang pamanuparan lang pa magpabaya king nabrang nanuman ingpe kamasakit wapin kabayat na nung magsalita kong biyasang magteksto na sasabihan niyang lugod inggawa na ning beto nga tawo ban mi kompleto ya nung ating sasabi eman malakakong at ulit-ulit lang ding rebelad akong gang ulit-ulit lang bateyarapan niyo oras kong panipa king ba nasabi ko itang kaganapan ning ulit-ulit ng ganap ng kompleto ete mabilog na ikong opisyales yaning kokotang na banalapang ako yang keko tete pa lakong sugatan metuman ke kayo pilan ko king bilang ning panga ialaliwa adwang ma kayampon ampunan
muyat yu. Den miga ganap lang yan aga gawayo. Mumuna kabalen sanay ing tularam. Deting kang patan mo saken mo iti at yuya pangakol das muken yan dala wan yuya ibiyeye king tao manyaman ako musta o nanong bunganing pamani walayo bisan na tingkikyak yaneya gawayo manintun king kawul oy tiyan reklamo agaga waneyan king logod iyang atyo manibat king mula kalerdot kawuran bengiman yanali ateko kinawang ingoble gasyon ko gewang sa pilitan king metong mong tawo gangeni miyabiyon nung pagmasdan nyo at pagkaralan nyo iko'y ngat tiyok ka rin eko magreklamo lugod paintunan itiyang kutang ko mistel ko pang sabihan yan ulit yo naning pa nabilin aldorang konsultang inggagamitan nyo yan balik ya alangog tungaldo pakisabi yan ala tinakapingdasan ing betong kikyakya nung lang makadyute balukot balo mo tenkang ka panwalan namingi sipan mo deting manungkulan potaya kopado may getdang kailangan itinay gawan yo salpanta yanan yung ingke kong panulo tinang yan merapat yananing iagkas o ningke ka yung gamit karing ka patadyo mesan at nung tula nung ating babatyo yang siyama polot siyam libroing sa sabianang gewa mong lang kulang metong ka puluya nung eya merapat yan gening timbang no sariya meyang mali ngampi kasalanan la balen ko banayad ke ko sa simayan hinganggang dapat yu nung nanupay kailangan orendeng bungayo at kapang naunan
king bukas yung aldo, tinakong pakinabang, lonyeng sa releo, iyang indela ko, inggang mo nikala, belangkas ke kayo, itingan milyaring yan ngalan nyo, itingke kong tula, nganing sinabi ko. Balen ka rin bukas, ba't king manimuna, pundador at bisi niyang gabi, habe pa alala pambawas, eniga wanyuya, imbilin naning Diyos, tandanan yung muna. King lagyo ning kekong, kasalpan tayanan, ingega nagana, itiya intokyan, ninumang manwala, malapit marayuman, ngeniren may lila, eyoren tatangalan, belangkas kuing sabla, pakakalalena, ning obligasyon kong ang gaking tumwala, dingke kong sarili, alang kakulangan na, ngeninong tingkulang, gaganap iko na, paintulo tanasa, ning kapan walan yo, betong nga panamdam, eya pa rimlan yo, lalo yung tigikan, ing panga buklod yo, kasalpan tayanan, tindag na bayang lunto, naning mayayakit, resultang yan kainan, karing ba lang sentro, eyuta tangalan, pangaya lang gamit, matne kong sasabihan, ititandanan yo, lang magluid na numan, anteing gamit na ning metong asentro, ning bundok na ning biye, lumapit yaka ko sa guling, pinandit at penga ringatyo, king kakong panipa, itiyang legod ko. Baramong damdaman, oy ning ka kung sabihan, sentro king bukas yu, emo pa namdaman, minayat mamala, welet dang paintunan, enima gagawa, alang pa giligan, sa guli ng oras, makoneng anak mo, bulaning Setyembre, abot sabi na layo, nyatatagan meng may kitsaing sa rili mo, busten mo ing mi pasyang, king biye mo, akit mo,
Ungulya pangatyo, anak mo lintoya, nanong si nabi ko, nung keling wan mula, o yaning anak mo, panawon datang iya, lulwa ka mga kong, dayangin ni mi bata. Mi pildis yabok ko, ako'y kwayan na tiyo, kikyakang magdusa, ngening sa rili mo, pangaragol nan yan, pagkatandanan mo, datanging panahon, kayigitan bolunto, emuno isipan, ding minu nakeka, akekang kapatad, mureni kamiras ka, kinguli ning anak mo panga miras na, iting ka panaunan, tandanan mo sana. Mirasing panahon, yan ang ngening tula mo, nanupang paintunan, menyawan kang sentro, binyene ning Diyos, katiting anak mo, yan meging piliya, ulining kapatid mo, paboren meng takbang, ing sentrong boremo, yaing ma nemo na, sa guli mong aldo, ekang nga intindihan, at daram daman mo, ing pama kilaban, tineking gamat mo, ing biba Victoria, in Diyos mekibat na ya, keninggang legod ko, ititula na keka, sinabi ko'ing sabla, metong man lang malina, anak na ning Diyos, nginima kibat ka. Salamat. Teni, sagli na nga dong makuning anak mo. Pabren men takbang. Kanita po ang bitakbang yo, sasabihan mo na naman Diyos kay sentro makanaan mo king aparagul. Ening ginawa kong kaparalanan ng makanaan mo yung makuing anak mo, paimisopan da rin kaya kang kapatad at yung anak mo. Itini kaya kang tagumpe at biba Victoria. Yan ang ligod ko kaya ka, pusten min takbang. Para-paralan gagawa na ning Diyos. Nung kay biklat indala na ning kaya kang anak, kaya malyaring magawa yung paintunan mo sentro. Anya, menubliga kong tao king kaparalanan ang masanting. Iya ko yung mituro, iya ko yung ginawa king dala, no? Kasayangan mo yan. Yun nga sinabi ko, istong tinupadya yung bet matao. Dapat kabangatiyo, magmisyong kayo, king tatak na ning bayong biya. Sa portan nyo, ingin na pamamunta ka rin ning kapatad mo ngayon. Kabangati kayo, kari na kayo pumunta kabangatiyo, ingke kang anak. Potasikan niya katawan, ingke yang ditak kapanamdaman. At ing balen, tatak ning bayong biye, atin dalan, ing kapatad mo, ilapang kayang asikaswan. King kayang katungkulan, banting upayang, lalo lang tumibit,
lumabong, det ang manintun yuyu, duyan ang pong gatas. Nya, isaportano, karine pa, gimbalen. Pamanit siya. Ay, pawaras, mena. Alang makasabi ni numangke kayong kelwat ning panahon pamamaala ko. Lintoy ang kabigwan ikit ning tao. Inge gano material espiritu gewain katapatan ing tutulal toyang at yung naking tao pangayan may naya karing bagge-bagge asukat gawana pot ng magkulangan kimpamag resulta kay itilunto bisata leyayan ing meto nga tawa bukod yaming migkulang ingo payaning Diyos alang kakulangan pangamakasadya iyaying da pukanan ing misyon niyo nung mayap yang akong ing agagawaning ninuyamang tao pangaying panyolong may naya paragulo ingablas na king Diyos di napat ateyo waya lang mabayot ang nanuya paman pangamaging mayan nung buri ning gawan luntoy ang mabayat ing mayan sasabihan potang ing darapatin yang pamagkulang nung sabiya ning tao naman manalangin ko bakit mang lilyari pumipa kanyan ko ing kasulatan ning atin yang ngamanu dapat ta manwala manalangin manyado salpanta yayasa ingegana-gana itiyang miyabye musaman nuwalaya manyawad kamanyan itisa sabihan niya nung kulang king dapat ingablas mo laya oy ning katatalyan makiramdam kayong ikong lulugod na king paman nuwalayo baluntoy ing sabla muren pe bandyan yu pakisabing mayap pagamo amo kong oras ning nobena at mengka ulagang
kabilugan libra nung yamba sa niyuyang minunang panahon ing Diyos bumuto siya kimpa magnobena nabang tatanggapandang damning parong minggo adwayang beses yung ingke kong nobena tapat king puso yung in Diyos malyaring aning sa sabihan ko ke ko gogolisak peyulit ulit ko akakitim bundok wapin payapayang danumya kilabiyan malambat ng pasyang impa magnobena yu sa mabilog yang ang garing anak yu turuyo itinang elaka lat mulay kenit kian atinang magaral balong pa kisabihan potang sik lawod ko bayong matudtod yan sane yung anak iyo sabihan yo'ing kailangan gewa keng nobena para keng bundok yang kapatiraneng minunang gagalenang nong eyo kilingon yan bayo midasya ing mapalingorno tinyaring nobenang lumningal doyaldo lulom kong pisamban gewake pepara patke koyu ke kongan ating me pinsala ting nina nobalang akong me ngamano bayo ya midasyan bulaning Enero moren konbensyon niya ikong sabla pupulyo elalakona ikong gang ngenida ramdam tumipo nala sukat yung agamit makwenta midalang Enero yang ini bulan yo mapitnaya ing panga pinangyan bulan yo luntona dakala mulai lang tatagal karela mepit na yung bulan tatak na mepit na ya hala kong paintunan kanda kong yang nanung nung ngen ako bisa ganap kay ngampunan yung ipasara ko ne itiyang talwi ko
bane makalunos lang detang adwa pawo king panalangin na netang kapatadiyo yake ko pagawa uling mabayato impanamdamoning aning sinabi ko manintun lang lipas ketiing amanong inya pamanadsad nung malya risanang hanggang patiyukin yan patulan yuyang eniking lagyuning pamanyal pantaya Domingo yung datang misan ko pamuntang itang hanggang kulang sentro'y ganap kayon karagol kasanteng ning kekong pisamban detang kayan nakan ba't yan ragawan ingkat tungkulan da pasbol at awang nanyan dinandeng kortina ing tabernakulo metong yang titipa naning Diyos king biyo itampe kayepod ampon la mesayu maputing imalan itiyang ikeyu kanitang bordadong yan at kasantingan niya uling nga ning libro bale mo ba yugawan yang may gityaing bale ning Diyos yang pasang tingan niya karing ba lang metong sayain tinjandang dinanyeng bulaklak bangketa mababatyuman detangpe paggawa alala ken sabihan bakit de lakoy te misan minawos yayan itang ka patadiyo anak keng landistan bakit po apostol o ba't maanyanyang yang langgot silang ta itay lang kortina yang penan daman kong bala mo na kong kwenta dapat ga na kaniyo ing sablake ko'y ba't na dapat pa santingan nung emo pumekoko emalya ring emal yaring luntong kalulo bakit bu laklak man kulang lang magbabatiyo kapami lataning nanasi nabi ko ditak ng pasensya ang pampamibatang era pa arapat uling nga upadulang lalawa ring budget naning pe kibat na may kibat
ko naman sablayen na maintun kang pailala mungang kako nganing sinabi ko istumbin niyo ne na makialam kayo alipo aliyan mo'y tiya kakit ko ate ko masaya wapin malungkot ko sana ka ganapan awang at pasbol ng gayakdan ni mando going sentro gawandang mekibat kung mulit dita ka pasensya uling ka ianakan daya ko padulang yana mo mayari sisiyasat na kayo banlunto malago wariking piblasyo lonyeng yo no for me pikapi letan yo uling mi saneken mi jasa patos yo alanang yanatul kalulo kong lawan pelalong dengkwaryo ite disentian muning anibersaryo matatangal neng mayan wapin na mampama na dapat nagawan mayari lang ini tingkat tungkulan kong pagisabing mayap magamu amo nung makatanggap kakong rebeladong yang kakuy marap itiyaing talwi ko oneng balik-balik no payeyayin tindyan nung ulitan maging bawag lang dakal mitumpang-tumpang la ding pamangalingwan isaneyo iti ang gaman kapilan yakoy ang sinuyo salamat ke kayo ikayo na imbala adwang masakit iyo dempakayap na la itiyang likod ko balen pamanadsad emuneng konbensyon yung karing ko dadalo mabiyeking tulana saglit-saglit mo man bayoing pulong kay bat na ideting kapatad yung babaeng sagnang pakisamsaman niya pamanad sa dingdelang lalo yung tatamis masusugat malalam yan nalayang anak kapatad na anuman iko'y kapatad ng pilit panintunan adios Santiago lakwanda nako
Dakal pong salamat kareng PPC 5 choir ne po. Tambing no pong alos yatro kareng magkanta. So, siguro po keng tutuking komisyon danon di ayong bagya uling magsadyala pala rin alawang choir ne po bakit man mga lawang kareng lang pa mag-prepare ne po. At nandin po sabit ko uling pong convention ni balang local center mag-report siya po ang pong nung atin niya pong dadalang munikala ne po. Ren pong pamitulduan yung pong dalan ng po yung bundok. Siguro uling pong marano yung bundok nandin. Siguro muna tayo bayo po tauli na yung kasing dalan niya tauli tayo. So siguro po pagkarandaman tayong mamuntuka yung nuni po yung representative na ng bundok po atin lang pong buring munakala ang po pong report kaya katamo. Paninayin tayo po. Okay. Maya payabok po, muna king Diyos. Hanggang na po kaya kayong pengarian pong kapatid king kasalpantayanan. Nung makananong makanyang tapong miyabe-yabe pa si bayo ngening konbensyon na ini. Lapong ang ganing ka na akong kapasalamatan nung makananong wamam po in tema tamong makayatsu kanyang pagsubok na po kayang mga labasan. Ikayo po balo yun nung nano po yung megimbiye ko. Dakala subok yung linabas, pero meging matatag ko po, meging matibe, lalong may gitking kaya katamong kasalpantayanan. At ikayo pong makapagpatutukan iti, kareng makakilala kaya kami. Ako man po, sambit lang tunggal-tunggali kayong mikibalo. At pasalamat ko mo rin po muna king Diyos, kadwa po kintayo ning Apostol Santiago. Nung makananong ding hanggang bage, ami padala ka na ako. Ngayon pong panaw na iti, ditak-ditak, matutupad la po, rin lang katawan ng pong katuparan. Nung makanano po nga niyang milabasan, mag-board exam yung ka na akong anak. Sinabi na pong Apostol Santiago ka na ako. Ing tagumpe, ipagkalubne kang Raymond. At aliwa mo po ito, ing pengako na. Nune datanging panahon mo, ilukluk da ka kiyang peka mata sa trono, ana pong Apostol Santiago. Yapin po pala ito ing maging gamit sa ing ka na akong anak. Kaya pong malati kong kaisipan bala ko, uling metong yang professional. Kita pong mitanyagya kapamilatanan ning kayang maging kapanintunan ing manakita niyan da kalapera aliwa po pala ito. Waman po, ako sa neta talakad, piyara pandaren da kalataw. Pero po tapongin Diyos yung maus kaya ka po makapayali. Aliwa po ya ako yung mamuntukan king kaya kaming lunduyan. Pero bilang pindadora po, ya ako po yung tatalakad ngeni, huling pablasang, at siya po kayong obra materya yung kaya kaming presidente. At ang timurin po, pasalamat ko po nung makananong keng lugod at saportada rin ka na akong kapatad. Makanyang pong migaganap, ingeganaganang bage, pepadala ng Apostol Santiago. May kaparalan po nung makananong ka na akong anak, ing sinabi ng Apostol, datangin panahon mo, kalulungkot, tulangan ing magimbiye mo kintauli mong aldo. Nung makananong din kapatad mo, hindi sanda maging karing ka naman nga na po. Ngayon po ginawa yung paralan ng Diyos. Kakadwaya po yung Apostol Santiago, din pong kanakong kapatad, ing paralan makanyanda pong genap. Penintunde pong piansi yung kanakong anak, at ngayon po datang niya po kayong September 10, Amerikana ya po. At siguro po, yapin na po inindalan, api nga ako ng Apostol Santiago. Nung makananong in Diyos, po paliban, kareng kayang pangako, baluta mo po ito. Neng kayo po, anya po yung migaganap, at siya po kaya katamong tao yung pamagkulang. Neng kayo magkulangan tamo king kaya katamong kasalpantayanan.
Pero nung talakad tamo pong matibe at intibayan, tetagan ang pong katutuan king kaya katamong kasalpantayanan. Inge gana pong kaya katamong pagimbutan pumalyaring tamo akamit. Dapat po may babatatamo, dinantamo pong kaulagan ng kaya katamong kasalpantayanan. Agyan pong makanyan, may sabi na po ng kanakong kapatid, yung kaya katamang mga katuwang gamit, yung sinabi na po, pekisabi na, kabang atsuka kayo nitong yung katungkulan, kareng sentrong sasakupan ng Apostol Santiago, so pan mo kong magobra nga na po. Anyapin po, basta talapong kasangkanan at manamdaman ng kanakong supling, misan po paruminggo, akit tsuke po kareng kaya kayong lunduyan. Dalan, tatak ng bayong be, pamanadsad. At ulim pong Kenny, atin pong gaganap, balo ko pong dakala po rin gamit tamo Kenny, po kailangan ng serbisyo, no? Ne po, nung atin pong oras, baka sakali po, mirasya namang Kenny. Deta mo po at pasalamat ko mo rin po, kareng choir dareng Santa Lucia, den tatak. Kareng karela pong dita kasopan kaya kami, nung makananong balang Sabado, pupunta lang daw po rin kaya kaming mahintang ka rin pa-practice dala. Baka nita po datangingal do. Ating kami naman pong apresinta kaya ngarapan nyo. Agyan pong ditak lamo retang choir me. Siyempre po, ganaganang bagay, manibatan po kyan ditak. Po, kararagli, akamit ming meto nga bagay nung dumalang kapamo kaya mumunang balitang. Ne po. At deti mo po, dakal pong dakal salamat kaya kayo muna king Diyos. Kadwa po kang Apostol Pablo, Apostol Santiago, ang gana po kaya kayo. Salamat po. Salamat po. Inkikatamo pong Kenny Kindalan, inkikatamo pong pundador. Dahil po salamat kay pundador na ning bundok na po. Bundok ning Biye. Ngayon po, yung pundador na ning alalawi pong oras. Oras na po. O ito po, magbigay ni po. Yan na po buring sobra yung o ito po. Marinaya po kano kayo oras na. Po. Siguro po, yan. Total siguro, ala naman importanteng o ras sa malyaring i-report na po na po. Yan na po yung kingwayang oras na. So, siguro po kaya tutukin maranong tamo na po. Estimate kayo po kasing oras, mag-umpisa tamo talaga alas 9. O na yung 2 oras pala, kulang yung kaya katamo. Na po, kare mong pa mag-report na rin, kaya katamong mamuntukan ka rin bawat sentro. Siguro po, idanon tane. Na po, alas 8 ni taning gawan keng tutuki. Na, tutuking konbensyon. Baka dito po rin, pati rin kaya katamong choir, tatabog po, tumabog la po ne po tayo uling nga talade din ng oras ne po. Siguro kayong tutuking konbensyon kanyan gawan tayo po ng alas 8. Uling po ng gagawan tayo talaga alas 9 gayang alas 11. Kulang niyo po pala nga dong oras kay katamo. Karen mong kay katamong mamuntukan kare sentro. So ngayon po kayong tutuking konbensyon ne po gawan tayo alas 8 baka nito pati rin choir tamo. Ne po, may di nala naman pagkakataon. Ne po. So, siguro po, mag-recap na ako. Kareng kikatamo pong may pisabing ngayon ngayon ne po. At kalupa po itang sabi ko nandin, uling pong may late la rin kikatamong kapatid Kendala, nita pong tungkol kitang may pikayaring group personal accident insurance ne po. Ngayon po, rin pong bawat sentro, ne po, kalupa na ning mamuntuan kay ni Kintatak, ne po, agree, reta pong bisang magabil kay kakatamong insurance na kailangan na po ating masterless kene. Halimbawa po, nung ing tatak, pilan la mo rin karela, sulat do po rin ang lagyuda, reta pong pa-insured, patakay itang kayang beneficiary. Po pwedeng kailangan, halimbawa, ikaw pong may asawa, ne po, nung yung pa-insured yung lalaki, nung ating malyari kay lalaki, ang tanggaping babae. O nung ating pumilyari kayong babae, alay pong tanggapan ni lalaki. So kailangan po nung pwede,
kayo nga duwa, ne po, nung bisa kayo, ne po. So siguro po ring bawat mamuntukan kanini, listadoan po karetang bisa, kareng bawat sentro, i-master listala po bawat sentro, ne po. Simple mo po, isulat ala retang lagyo, retang bisa, retang pa-insure, po retang beneficiary, adwaya mo po. Uling group insurance siya po ini, ne po. E kung na po explica, explica ko na lang po kagayang katamong pengari nung burino pong abalo. At ngayon po, kalupa na rin, delara rin kaya katamo pong mamuntukan po. Sabi ko pin, President report po kareng bawat sentro po, mag-report la, ang pong matila pong buring munikala po, king kaya katamong convention, ila po rin kaya katamong gawan po. At dindam tayo po yung civil, yung report na, okay na po, yung rin kaya katamo pong manungkulang kanya po rin miyembro, akakit na po yung pamisan metong ang pong yung panyulong, at tinakalupa na po yung akakita mong physical yan, kailangan talagang ating renovation, ang po yung kikatamong paligid, gagawa na naman po rin kikatamong kapatid Kenny, po. Ating karelang local board meeting po, kayong Sibol Tagumpian na Nimbe, kanya pong first Sunday, po, September 6, kareng manungkulan, kaya king Sibol Tagumpian Nimbe. At kareng king pamanatsad naman, ito po inasaban na po yung magsadyala po rin kwerda, po, anong misa nila Medina oras, nyapin po kayo tutuking convention danon tayo bakit Medina lang ang pong pagkakataon din kay katamong kapatid. At kalupa na mo rin, sinasabi na talagang yung money muna po talagang maragulya responsibilidad, lalo na po kayong metong local center. Po. Kaya kangan, lalawan mo nga hanggang problema. At anti mo rin, itang sabi na po, yung medium na ning bundok ng biye, po, may kadalo ya karela, metong ya po kareng programa tamo ito, na potang may create no po rin kaya katamong evangelista o rin kaya katamong pong oradores na yung kaya katamong kapatadaweng, iya po yung mag-organize kareta. So, kareta pong libreng medium. Po. Halimbawa, yung kaya katamong pong civil, dakal ya medium. Itang metong medium, malyaring andamani ni po ni rin kaya katamong oradores para ila pong tukira kaya tang sentrong mga ilangan. Po. So, siguro po yung malagong panahon, ay organize niya po ng kikatamong kapatadaweng yung tungkol kare ni pong oradores ne po. Magmisyon la po kare bawat sakop sentro ng PPC 5 nung nuko rin mga ilangan niya pong ayuda ne po. At ang timurin, yung tatak ng Bayong B, ne po, hindi lang nakikatamo, okay ne po yung feedback na ng karelang pamanyang ba, ne po, masanting, at sabi na medyo ating pamanyulong, ne po, kayang tabi po, karelang kapatid nganong kulang ka rin, hindi ang karelang kayanakan ng po pong maintang makanyandala naman pong tuturo, ne po. At kayang dala naman ng Holy Espiritu, ne po, sabi na talagang kailangan ne po, uling pablasang sabi na hanggang yatamo akakit, hindi katamong panwalan, hindi daratang Espiritu, pero may papatutuan tamo po, king kaya katamong kasalpantayanan. At panabili na naman po yung panahon tamo na nung malyari, diyan kayong bale, itamong may papamilya, po, gawan tayo yung metong alubi na itamo pong pamilya, po, king kikatampi bale-bale. At yung keng bundok na po, yung bundok ng biye, po, ito po, uling may patutuan niya naman, king kayang kasalpantayanan, yung pundador na po ng bundok, po. At ito kayang tabi na nita, yung kayang supling, po, king pamangganap na, king kayang tungkulan, po, suportala po karing kaya betamong sentrong magkulangan na medium. So ilamo po rin, rin kaya katamo pong midala at din kaya katamo pong contribution 5,633 la po. At ngayon po, balita king iling session, king Sabado, Marisol, Angela City. O ito po. Ako po mag-texto, balita kaya mo po. Sige, sige. Po. Meto niya mo pong minuto.
king session po ken tutuki kanya pong sentro ay ita sentro king Marisol kanya po datang la po den doctors dinatang po kita Sabado king sentro Exodo. Actually po kita po sana Sabado gawin mi magawaya po king balen na po ning Magalang. Kita pong kabalenan mismo nangarap ng munisipyo. O nang pangabukas, piyesta po king Magalang, binalig din po Exodo. Po. Nya, manwala yan naman siguro yung Mayor Pexo, nya buri na ka rin. Nya isto po milyarita, nya iluano po sekta, reliyon din datang kaya katamo. Uling gawan din po king Plasuela mismo, ning Magalang. Nya ni po kaya Sabado, kaya niya pong Marisol, king Angeles City. Po. Then di na pong doktor ka rin, Dr. Sia, Dr. Paardo, Dr. Mangkaw, Brother Kucheri, sorry po. May itong na po itang anak ng King Kai, King ABC, may ulo po King Pungaw Sandang Goiter. Po. So yan po yung balita ko kayo, kaya po Sabado, kita po King Marisol. Dati po din doktor sa po rin mediums. Kaya beta mo. Dakal po salamat. O ito po, retambis ang Paulo, po, numuri yung panalukyan kaya king Marisol, po, kita sentro ka rin. Po, sentro, nanyas lagi sentro ka rin? Ayun po, mabalo yung sentro ka rin, mamalita kaya katamo. So, ngayon po, mayari rin kaya katamong pamitipon. At ngayon bayo tamo po, mikakawani, mayin tamo po metong pasalamat. Sakdal mayupayang kay kaming Ginoo. Dakal pong salamat ngini pong mayari ning kay kaming pamitipon. Nuno karinig pa makanyan kaming mililibayang diwa, mililibayang kabiasnan banting upayang metong lang maging guyabnan mi king kay kaming kasalpantayan. Pasalamatan da ka po igpa kareng binye mo pong grasya kay kami. Iningat mo kay kareng kay kaming mga labasaldo, king kay kaming piapatingapon. Tulutan mo ka rin aldo bukas, lalo mo kaya pong ingatan kanita bang kanya milang gagawa rin kaya kaming tungkulan. Ikapablasang ng mga wani kaya kami ginin Diyos sa laking harap at anyapin manalig kaya kabanting upayang lalo mila pong gagawa rin kaya kaming tungkulan dinan mo kaya nga sanang kabiasnan. Ilawot mo kaya kaming nanumang desgrasya. O yan po yung panahon kaya kaming yato ikpa nung makananong seksyon mi po yung anumang akakit ming kalamidad kaya kaming bansa o kaya kaming yato ikpa sana yung po tanggalan tingnan mang darat ang pagsalbat king kaming yato nune makanya mo sanang ilawot ikpagpamuna sa karetang alang mapinsalang kaladua. Pasalamatan da ka karing hanggang pong binye mo pong grasya kay kami. Sana ikpa tulutan mo lalong lalo na po ring manamdaman pakisabi mila ting atsuking ampunan ring kay kaming kapatid atsuking karelang ring kay kaming pengari karing karelang kubong tuknangan ikpa doon mi po kay ka nung nanuman sanang karelang kapanamdaman, makanya mo na sanang tanggalan bang kanito, ring karelang tungkulan, makanyang dala naman nayari at baraka naman napatulan. Ikpapablasang, ika po yung parating aligan, mi karing kay kaming pamanggalo anyapin, tulutan mo po, ring kay kaming kapatid, lalong-lalo na ring manungkulan, makanyang mo kaya sang gabayan, dinan mo kayang pwersa kanita, lalo mila pong agawa rin tungkulan. Ngayon pong mayari na po yung kaya kaming pamitipon nung kanano kaya pong payapang miras kaya ni King Banala Santuario. Ngayon pong muli na kami, karing kaya kaming sarasaril nitong nanganig pa nung makanano kaya sang miras payapa kaya ni makayan kami naman sanang miras payapa karing kaya kaming sarasaril nitong nangan. At din karelang sakayan, din kaya kami pong sakayan makanyan mong bendesyonan bang kanita ginin Diyos, payapa kaming miras kaya kaming tuknangan. Ilapuri at rin kaya kaming mapila na samu ang pong karalungan ikpatanggapan mula at tanggapan mineman yung kaya kang bendesyon ang pong payapala, yung kaya kang pamanimuna, ya pong mag-ari, manibat ngini, ang gamang kingukas, yan nasa po.
Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay.